Ibu umpung ero sebab magai na pan na poli ni anu tapolewe manya mammo ko matangangi suju Allahu Akbar natakap po malika na pengadau subhanahu wa ta'ala manya mo nari ko matangangi masempajang manya mo nari ko matangangi mangaji manya mo nari ko matangangi masikiri subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah natakop po malikal maut manya mo nari ko matangangi o kiriya na sajadange natakap po malikal maut magani nari ko matangangi boto nang kamalikal maut milok jampuki apalagi ko ikan natoni kay malikal maut tiricuk keki milok ipodang malikal maut ang kato man iti paganggu-ganggu tanga buabu ikan nata na mi ipodang malikal maut de Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinin atamatapa na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iye subuh mak barakae ri asso mak barakae ri ulang napa barakae pengallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan idik manang iya angkai si pulung rilalanna iye onrongi angka mana ki lolongangi alindrungan ni pengallahu subhanahu wa ta'ala sehingga de napa jasi mata na tulungi pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam man salatas subha man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Nigi tahu papole wisempajas subuhe nasibawai berjama bahwa fi timmatillah angkai rilalang alindrungan nai pengallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan idik manange napa beleki poleri sinina musibai nan nia coba ange sehingga idik manang salama kirilino lebih-lebih pamati riwanua akhirat. Salawat dan ni'mat salama dan rial lupai wikiringangi lauri ale malabbina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sining atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ipat terus ipaimang cara mata rewewe ang kasi di insinyur mandoro punewi Pak Jama bangunan ya kebetulan ya Pak Jame malak dana poji
Sehingga mapuluh-puluh ton ni mak jamo kualena angka nang kasewa waktu yero nangi pajame melo ni istirahat, melo ni mengundurkan diri, mega ni bola na bangun sinine ro boleh na bangungi na puji mana tawi na puji toi ro alumna bosna dega ga bangunan na jama sangadinna makanja i bangunan na jama tapi melo ni istirahat. Tapi depa na melo i na puji lakda mo piero bosna maka de aja na mu istirahat aja mo no koya maka de nero bos melo nak kasih istirahat, melo nak mengundurkan diri malah ada sepuji tapi melo nak istirahat maka de aja na iko perlu o tambe pi gajita o pendre pi si aga tapuji idi na moki oki kor kertas si aga tapuji gaji onro malah ada na puji jaman dimuliakan Allah tapi maka dai tak damping kak melo nak kasih istirahat. Akhirnya apa jaman dimuliakan Allah maka dia bosna ya ko mapako tu palekna angka parelu aku sidih ya ko pale pura ni mujamir parelu aku idi mani waleni surat aga sana idi mani miluki yang penting perlu kecide maka denir nangiro na guruna agero ya naritu bangun ngepak cek di bangunan iya kami nam makasingi muasam ma pulau-pulau ton ni ma bu bangunan sinin ni ro bangunan ni makanja manang maku kue angka perelok kui di sidi bangunan ngak set di bangunan iya kami nam makasingi iya kami nam makanja misa tu misa kekuatan na misang tapi karena ia tahu melolak dan istirahat melolak dan ni magasan akhirnya mak bangun ni bangunan na tari mero sarana bosna loy mak bangun bangunan lo ni bangun tapi carana mak bangun bangunan taniana ero sesuai agasan na yang penting pekko carana na salah si ero bangunan ni na istirahat masita biasa na ko na jami bangunan ni taran ng ulan na 30 manina salasay na jami 30 biasa ro bangunangi ko biasa na pakai basi 10 basi 10 5 20 basi arwa meni nambakan ni biasa jendela na ko nambakan ni jendela aju ipi aju kumia aju aga kome jendela na anu meni nambakan ni aju kau meni yenan odele galace ampati masih ja selesai ya majing aga sana biasa ke kekuatan bangunan na kumakoi nulle man maka di kekuatan ini bisa ni ai deda nani kekuatan meriawa ini peko carana bagaimana dia cepat selesai akhirnya wedding istirahat. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi selesai harusna annang ulanna selesai bangunange tapi ternyata telumpulo selesai iya sen na biasa nambakan isi spande maku ko ay sing anu mani aja cenda mini na nagasan na ya kome purane ro selesai bangunange selesai ni pintuna napasangai kunci napanala kuncina iro bangunange ro purana nalero lo ni mapo ko bosna lo ni naleng bosna maka de bos pa bos selesai ni bangunange angke guncina bangunange liwa syukur na bose jame tapi bose denisang ya kama sudah na percaya liwa syukurun alhamdulillah terima kasih banyak kau telah mengabdi ya pura ko mak jamo ko ya terima kasih banyak syukur kak ma puluh toki mak jamo ko ya maku kue iya tu bangunanmu tu mu bangun tania untuk iya tania tau malih maka daniero niga pale itu bangunanmu tu sebenarnya tanda terima kasihku loridi umelo mak malingi kuidi maka dana melo malingi kuidi ma pikiri lampe matanga talagaru mata tapakitan nadina kido mage bu mage kira-kira bu naisa kekuatan bangunana maka da acecen na miniri yang imatu marutuni na unu kimesa bangunannya acecen na matu naisa ni aga nasem turman na wani kur takajan maka dalalang atinna beningi la wisengi law pasami mani kami na makanja beningi wisengi besi 20 mi manawamba kangi beningi wisengi besi kanadami manawamba kangi beningi wisengi jendela kaca mi manawamba kangi pintu aga ko mi aslina
Hadirin jamaah dimuliakan Allah. Apa hikmah melu ya lari lalanai jamaah dimuliakan Allah. Idi mana matu mapakukir semulele tanari kodeta sadari. Magai pakkasiwiatta yang keipapole rilino sitongan na bangunan ta idi matu. Macule-cule ki pogau makutu-kutu ki pogau asal jadi asal selesai. Melona masempaja pada menuapi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salamana kalau dingin na 5 menit selesai sempajang. Iya. Malah dai poji padahal situngan na matu mapaki matu masa sekawe sandenya irisengi. Ternyata pele idi punna idi pele bangunan ta pele napa mana ki melo masa sekale. Mengaji abu ta mengaji kalamane roh HP turipat sai pute dalang ke denang ka aswani HP buka denang ke buka ayat na pengala taala aswani padahal zaman dimuliakan Allah maka dikimatu benenge wiseng cabandeng pakanja kimemen sebagai kajian maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam benenge ni sengi aga wisenge megangi terrinna na ya mecawana magai jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ibu isuruh kima puasa iperengi puasa iperengian rewe masempajaki moto ki subuh melo mopi matinro moto kisi masalawa ni masigi salatu wassalamu alaik moto kisi ya. Padahal melo mopi si andre matai mengaji ni masigi angka mopi melo mopi majama angka mopi ko darata kamopi ko galuta basi pabange Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar risesena tau mapahangi risesena tau maisengi nasalewiro napakasingiwi malawe jenne napakanjaki batenan rokok napakanjaki batenan suju napakanjaki batenan makasiweri pong Allah subhanahu wa ta'ala napahangi najapuiwi maka da sitongan na iyero untuk rialeku tania untuk tawe sitongan nero bangunan yang saya siapkan di muka bumi ini untuk lolongangi wasile na riasuri monrin pong Allah subhanahu wa ta'ala de nagaga pada acilakang sede rupa tahu tuori lebo na tanae bangunangi bawa aku relino malada nursu maloppo ni bolana melo si tambewi bolana lopona maluan ni melo si tambewi luanna makanja ni de panamatu na suku bangunangi mumpau si modele baru na rumba si bolana na bangun si pemang de pamatu na salasewi mumpau si modele 2023 na rumba si gangkanang katallu ni ta rumba bolana de panangkana jaji mage turi modele na rantu modele baru si ayin kasiwito modele baru ko TikTok sirom kanjar contoh angin mage gangkana yero nursu tak kalupa bangunan ni alena bangunan kami na makasing riasuri monrin na pengallahu subhanahu wa ta'ala maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mapasangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Muaz ibnu Jabal aga pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam tellu pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam nomor sedi maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta itau kiri pong Allah ta'ala tega ki monro maka rilalan na ulan ramalang kesempatan ini tingkatkan takwata kesempatan ini manang pakulasa tahu talori pong Allah subhanahu wa ta'ala patugang kangi todo tari pong Allah subhanahu wa ta'ala kenapa nasaba ukur ulan ramalang ilati tendo kilatihan ilatiwi latihan aku puasai benenge taniata si mata-mata benenge taniata si mata-mata papolewi sempajangi papogawi puasa ramalangi tentu jaji nape tati 10 ele ya jani tama kolala wesewe tamata lala wesewe ipas dakna siru ABC capu si di botolo napa to masu ya jani loyoe padahal pura ni masak dak si dua sirup ABC. Mari napa kore zaman dimuliakan Allah nasabak degaga tahu. Kenapa puasa menentukan nilai takwa kepada Allah?
nasabak puasai degaga misengnya apalana degaga makadasiaga wadi jaya jeloyoe padahal purani minut 2 kaca wadi jaya jeloyoe padahal purani pa lepasere cintae cindolo natape ya wadi jaji triloyo ni aga ni triaje ni padahal puramanan ni pasar balewe magna pakor degaga mitaki tapi kenapa kita tahan? Angka mitaki, degaga mitaki, ipereng, itahan. Kenapa? Karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabak tahu talori pun Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wadi jaji pura kibuka liwa takota liwa asota moni si masigi assalatu wassalamu alaik dena to manna no dia pajak na manu magasan aja moni si masigi kenapa nasaba angka tahu dari Allah Subhanahu tapi kode gaga ero iya eko ipogo puasai karena terpaksa ki ipogo puasai nasaba kaciu-ciu ki nakacuru-curu yita mi boleh mapuasa toni akhirnya melo ni buka dia na paja turiman noko ati magai angka ni ko yolona agasan yolona ci es campur yolona jalangkote itahan ni terima salawatmu pi masigi de panamelo maga sana bangi gajer masigi terima salawatmu pi jere engkamu gajer patugas naro kasagan je man kajena kada kasagan aja terima lulis assalatu wassalamu alaihi di pajenaro padahal limit tu penarapi tu mana nang padahal narik kumelo ni buka tawe ipakasingi wi rampen nyawata ipakasingi wi angolong natita makdarari marilodo ari pengallahu Subhanahu wa taala nasabak salasi di parilo doang narik ko marilo doangi dena itolak parilo doangan nari pengallahu Subhanahu wa taala ya nari tu parilo doan na tau angke buka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala elodokke aja nir turijangi mita de pagatu de pa cedepi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah ittaqillaha haitsuma kun etau kilau di Allah taala vega ki maka insyaallah to mapakai model nai maka di Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nigi tahu mi tahu lir Allah Subhanahu wa taala ya ja'allahu makhraja yaku angka persoalanna angka susana angka lalang patirori waring lir Allah Subhanahu wa taala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib iwering dalle pole ritanri sana hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua nasihatna pasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'is sayyi'atal hasanatamhuha narik ko pogoki atas salang narik ko pogoki dosa narik ko pogoki atak kalupang masija ki papole decing masija ki pogau decing udding am yero atas salangetta wadding isusui wadding am yero papi de citta wadding isusui atas salangetta dendre na rampi pasan na tumatata makada de gaga lala de gaga tikunganna de gaga tasi de gaga bombanna de gaga aju de nakke pasu de gaga tahu de gaga atas salanganna nanni atak kalupanna sikesinna tau tas salae ye naritu de na paja milloto bari pengallahu Subhanahu wa taala nade nagaga pada tawe naisengi ale nagaw adorakang
naisengi pangkau kena gau dosang adosang nekia napita-pitangi adosangan na lori padanna rupa tau napita-pitangi adorakan na lori padanna rupa tau bahkan nak buru-burongi adosangan na iyang kena pugau banggai narikko na agasan banggai narikko mepugaui adorakang gangkana nuki kurma kada macaner agak sir bos manusia calon neraka wah hibak to seding anggota bahaya. Ibu nariko ang kamo pero napasa malulisu riwatak kalita melo mo pi mananna odi mo pemabicara timutta melo ki makita mataramo pi pakitata melo ki maringkalinga mataramo pi paringkalingata melo ki makareso ang kamo paagalakan na wiringi pong Allah subhanahu wa ta'ala melo ki kedo yule mo papakedo watak kalita aja mutak kabok-kabok ripong Allah subhanahu wa ta'ala aja mutalli walau ripong Allah subhanahu wa ta'ala nasabaang kanang kamatu sewa wattu jangan kang ajewe yulim makkalejakeng jangan kang lima yulim makka bulu matai na dek na yulim pakedo dek na yulim makka bulu matai bahkan timwe dek na yulim makka timwe dene ni timui riwarian biasa di timui madari maringala dai ipakido apalagi ibu-ibu yang komandan nai na jauh-jauh masih nampak aja ya tapi nang kanang kamatu sewa waktu dene ni ulaye jangan kamaka di ule pakido alewe dene ni ule pakiling alewe lo kiri lo kana dene ni ule timui dene ni ule mak pakido narikotannya pamasini pengallahu subhanahu wa ta'ala makanya cik di mini pacapuri lemo papakaido lillaina lillai meni lemo papakedo tapi dia nule pakedo timue lillai nule mo pakedo kedo yena tuna saba makada huruf la ilaha illallah degaga timu degaga huruf timu kor huruf lillah manang namo de na kedo timue wadi toy baca la ilaha illallah huruf lillah ya nasaba aku yasang makharijul huruf ilmu tajib angka yasang huruf timu angka yasang huruf lillah angka yasang huruf tenggorokan ya negara coba negara tapi lamangnya paki mutimutta mututu limut timutta iya ya gere tapi gere minge aja mu pasidok pe mit itimu ya se sibawi timu ya we tapu minge yule tapu ya rega bai itapi bai dene pasidup peru timu ya se sibati mu ya we tapu gere bade pasidup timu ya se siba anganga bani coba gere tapu roh tapi mu pasidup peru timu ya se sibati mu ya we wah demi mana runyaman aku makanja imanta makanja tajina subhanallah namo milo na baca sitang ngageso napas sujud itu na marigaga masigita luar biasa hawana masigita samana sading hawana masigita pada hawana masigit nabawi ko Madinah namo milo malampi bacana pu imam menyamato makanja tuni mangi iya makanja tuni sound system lancar apalai namo milo malampi hadirin dia menemilkan loni mei magai naupan na di nigagero milo mopi makita de nigaga pakitae melo mopi maringkalinga de nigaga paringkalinge angka si ibantu mini si bawa ala angka si pakita ibantu mini paganan epa pakadang maka pada saat itu aja mutakkalu pemaringar dari pengallahu subhanahu yana tunak kada pengallahu subhanahu wa taala falquruni alqurkum washkuruli wala takfurun ingeranga wengeratuki ada akatana rilalana yayai idi atanna pungala taala makanja ijama-jamata makasingi wasele usahata menre wasele nagaluta menre pangkata matandre wisikolana nata matuju manang ni urusan na jama-jamanna sikolana nae
Melo ki makita mataramu pi pakitai. Melo ki maring kalinga makanja mo pi paring kalingai. Engka mo pawatangan na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Engka mo padisingan na wiringi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Aja mutalliwa-liwa, aja mutakabo-kabo. Aring ngerang iri pung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba ko pung Allah subhanahu wa ta'ala. Melo malamanang itu. Iya manne iya dati. Kun payakun. Nala sila lona pung Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan aju li walaupun anaka magampang ciceban na pakai doangin na pungala ta'ala. Yero tobe yero cicebawan na pakai do tanana pungala ta'ala. Namo to din ang kabata pa bato. Kalamana namo kulala wisi bato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja to. O kulala wisi tapabasi lolo hi. Jadi tapabaji na pajita sarai li. Bang itu ko masih diding nang kamu jampang. Abang amatu kedo tanana pungalatala manca milomana ko bang. Namo din ang kanabate bato. Ibu, kedo pitane na pakimilo menga. Si karu-karupi ang ingin na pakimilo menga. Matana mo pi pakilangi tanay joka. Makanja mo pi hawana. Narikoban ni mangu bini pa bang. Hayya lang Loni meh. Seleni jama-jamata cinampak mi. Ya, sempaya ki cinampak. Hayya lal falah. Loni meh. Cinampak. Napa ku macerama bang apa makan jami Ya. Supaya ni setel maka dia iba tu sedih dan pasung pencelaan. Leni ni ana. Ibu. Alhamdulillah. Hadirin jamaah dimuliakan Allah ni. Makanya aja muherang angka tahu malupo bulana. Makanja onrotin rona angka asena. Kasorona seperimbe. Lengkap fasilitasnya, tapi denule matanangi pinat dinna. Magi denule matanangi pinat dinna. Wadi jaji mabeli barakah na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Maiga tapi dia nak barakah. Malopo tapi dia nak barakah. Maraja tapi dia gaga barakah. Magi wadi jaji dia nak paja yuk bi neke dia nak tampai bi pangobi na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha narikko idi takkalu paki tasalaki masijak-sijaki marillo toba pogau decin jamaen dunia kan Allah la sagirata limal israr dega dosa mabicu narikko ipogo imananungang namo pekko bicu na dosa tapi ko mananungang ipogau maluppo nagangkana akadai si anu mije matangan minum-minuman keras aga tu anu mistas je neh si kaca misi kerja picu tapi asoso jadi sulang talupro jadi koi pasi pulung romega anu mije matangan boto anu mije tasi bumi boto-boto aga sana boto-boto cacak aga boto-boto getan tapi asoso biasa engkau na biasa istilah na kasan anu je stasig pido game je ternyata tapi ko lalo si adakah sedekah ses hadirin jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ibu umpungero nasaba magay na pan na poli ni anu tapulewe manyamammo ko matangang isuju Allahu Akbar natakap pemalika na pengallahu subhanahu wa ta'ala manyamun nari kumatangangi masempajang manyamun nari kumatangangi mangaji manyamun nari kumatangangi masikiri subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah natakap pemalikal maut manyamun nari kumatangangi okokiri asena sajadange natakap pemalikal maut magani nari kumatangangi boto nang kamalikal maut milok jempuki apalagi ku ikan natoni kay malikal mo tiricuk keke
Melo ki podangi malaikat maut ang kato mana tu pagangu ganggu tangga buah bui kena tanah mi ki podangi malaikat maut de ya. Maga ni nari ko matangangi mapa bite natakapo malaikat maut melo jempuki kalatoni anggota manu anu jagonge kalatoni manue natakapo malaikat maut ya tona maga ni nari ko matangangi mak joge-joge ya setita pidona matangangi mak joge natakapo malaikat maut apa sulak matana ya tona Dena tajang ni malaikat mo maka tajang jolo toba na pamala nyawana. Dena tajang ni malaikat mo maka tajang ni jolo tama masigi na panala nyawana. Dena tajang ni malaikat mo maka tajang ni jolo majini na panala nyawana. Tapi isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Narik ko narapi ni watuna dena na wadi patanjat-tanjat. Narik ko loki kampung lenge Surabaya sapa dalle halala na pung Allah Ta'ala na oko Surabaya de na si coco jama-jamange wadi mopi rewa oko kampot tatandu tedong aga kalau si oko tandu tedong mapikiri pemang eko desi toreo si pemang mabeli jalangkote contoh itu gak beli jalangkote kue de gaga angka mudah-mudahan jalangkote nero na bagus lagu mana matu yang pasti aja mak balu maku ke dia tu nelaku ya, paling anak SD mimali narekoloki Singapura sapa dale halalana pongala taala na ako Singapura de na melo si tuju jama-jamange wadi mopi rew ako kampota mapikir pemang narekoloki Amerika sapa dale halalana pongala taala na ako kampon na tawe de na melo si coco Dena melo si cocok jama-jamangi wadi mopi rewa di kampot sama pikir pemang tapi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah narik loni sompa okori lalaki buru loni sompa okori serimunrina pengala taala mupoji de mupoji wi si cocok dena si cocok si tuju dena si tuju makanja dena makanja ondro ni kotua jana murewa apa na pamuktan na rewa kipema kue mak berjamaah apalagi ko mak baju putih tu ni napa maserbu putih napa macila tama pemang momai mana kasing kaya anu rewa dewi semaka daniga mariulo lari pacar mega idiga dena na tarewa makanya kesempatan ini lau memang pakanjaki wilisa na bangunanta pakanjaki wilisa na kekuatan na bangunanta pakai memang ni besi mata dae ya na pabasi kanada beneneng kabasi kanada pakanja kimimini nasaba idi mana matu dupai in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha nariko mapi dece kitu mana ale tamatutu tapi dicengi ia namua nariko mapi jaki ale tamatutu tapi jari yang terakhir itu ngelampil ada je seding wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ia naritu yang terakhir pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin si lompolo ki si bawa rupa tawe nasaba ampe kedo makasing si lompolo ki si bawa rupa tawe nasaba ampe kedo makasing makanja sifat-sifata makanja ki bateta akka si diwerekada makanja ipangko katalur pada terupa tahu maka insyaallah melolongan ni barakah na niya pamasida pang Allah subhanahu wa ta'ala magay angka tahu biasa-biasa amalakna tapi luar biasa risesena pong Allah Ta'ala magay makanjai pangampi awena lori padanna rupa tao angka tahu luar biasa amalakna luar biasa pakasiwianna tapi de na makasing ampe kedona lori padanna rupa tao de na makanja sisumpunganna padanna mak beli bola si salamana beli bolana ede nama kanja asin sumpungan na pada nama sumpulolo degaga ne wasi cocok ya de na pakanja mapuade de nama nyama yang kalinga mapangko kang de nama kasingi pinadingi akhirnya mega malana matu keserimun rinda pong Allah subhanahu wa taala ang kamana mati rupuri ipa diri atinna ang kamana mati rupuri iga bawang ang kamana mati rupuri itu na tunewi magay
imana romatur roh melau aga sana menuntuk ko seremoni na pong Allah Subhanahu wa taala sehingga apalanna puasa ta ya beriang capuni apalanna puasa ta ang kamu pato manuntu ya beres ya apalanna puasa ta capuni apalanna puasa ta ang kamu paituntu ya beres ya apalanna haji ta capuni biasa kilo umrah ulang-ulang kilo umrah capu tu ni abirang de nagaga apala wadi leang capu mana ni makana dosane ro toy pure pat diri dosana toy ro pure ego bawang dosane ro pure itu nutenewi yero sinaleang idi totorrengi manang image watutta turi lino de na makasing pangampi aweta ampi kedo talori padat tarupa tao wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyan itu nasaba narik ko toma beri selam. Iyan itu saba narik ko itu tu isempajangi. Aga patutu na sempajangi beri selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tu magay na itu tu supaya aga hikmah rilalani seriko mengidi selama mana ni pole kue pole kanan, pole kiri. Apakah kau bawang? Boleh bola tak kanan, boleh bola tak kiri. Engkama ya wasi salah. Engkama biasa pendiri atina. Engkama biasa kau bawang. Selama mana kilo mana ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama mana ki? Sehingga ina tu sabak hati ni tu mak berselang. Seri kuambang okko mato seremoni na pong Allah Subhanahu wa taala. De nagaga tanggungan okko palaungan tapadar kita rupa tahu. Buraki ma beri selang ipakulasa si aga si pakulasa na ma beri jama kisi sadang padapang assalamualaikum ma beri jama aja si makkada ma beri jama bid'ah ma bid'ah masa ma beri jama kita merenaka abal apa tu iya mina salah iku matangang ite mas sempaja matangang ita kabir Allahu akbar na perlu ku koruyujuk ko yul ma beri jama saya tabe tadi akran hai salah tapi kau pura ni mak beri salat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah selesai dia naganga berjam are ke kong katau matangay masamaja na pamilya ko mabirjam ay meron salah iku pura ni mak beri salat tawi beri salat pertama beri salat kedua pura to ni masikir madal dua mik mabirjam dia nagaga pakulas say seri ko mengisi dampak-dampak ki matarjaman dimuliakan Allah na sabab beri salang itu talu tu modele na beri salang salah amak ki don rupa dia na wading jawab si rupa bisa dijawab. Itu apa nama lampe? Ya, iko malah silak de cara ku macerama megampang. Aja mu herang ya, megampang ko milu kisimulang tenang angkana nat timide. Elimi pas dia bawang HP ta. Imina persoala ko di sigaga ko tata. Airo angkat tangan saya ko di sigaga ko tata. Ketik channel Mak Kalipu. Ya, iko pale diga gero o kisi ko makada Ustaz Hamka Adamah. Inang kana kor masong ko celak mata rumah sok ko celak ina tu ya alengi mapake buah aja mapakui boy masa dakwah sakit hati kita ya talu bereselang modelena don rupa dena wadi jawab si rupa si dimi jawab ke kanairo bereselange dena wadi jama nare ko to ma bereselang okko lo kiburue ilalai kiburue mabir salangnya assalamualaikum ya ahlal kubur magari ko katabalik makada alaikumussalam ya abdus syakur lari ki buku mati kerilalar ke maka mati mana dena wading ini bali nomor 2 dena wading bali bersalange bersalanna to masem pajange ya kama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka ditikur giling loke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hebat tu sedih ko masigi si bali-bali ti masempaja bersalan makotor giling dene wadingero jadi beresalla kotoloki burue beresalan na sempajangi tapi beresalla wadingi jawab ya nari tu beresalan na Ustaz Hamka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh